Tusonga na mbea si maskulu wa musingi wandatani kithio kwa masinga kauntini ya Masako maandamana na mabetangazia nazo skulu ni maiteta nundu wa kwetha skulu ute na kila cha GSS onatina wa kwethwa manengiwe center wala manyiwa mambi ya uthamiwe maskulu ni angi asi menda serikali kusila mupiani wake soma wikithia kana skulu uni wethwa na kilasi cha GSS. Asia ya mereta na kwetha ciana cio ineki ya mutiani wa Kipseva skulu ni uyo wandatani. Oyu ciana ithini ciambiie kuvetangwa na kutwawa maskulu ni angi edina wa skulu uyo kwetha utena kilasi ki cha JSS. Kila tulalamika ta asia hii tuyezeni tu kwenda JSS vitu nundu ciana nizikie mitiani na ciambia kunaikana nundu paimwelekeo ivo na kizio kitu niki kwenda kwana that's why tu kwenda kuandamana na nitwabinga zikulu no witu wa ndatani tukie ba umundi na netho na asiba nikenda tutete yaki asiana situ ciana ila ciale thona kilasi basi na ndie kundu kungi twende itungwe ba na munoni twendo manai wo bala baye palikile mathina ni ba nikula kwe mwalimu nikula kwe nzama nikula kwe BOM kana nikula kwe serikali twenda ciana itungwe ba nundu baitano batona undimande wa ciana kilasi challenge stiwe na chazonga mbe baitona kwa ciana ingi mbingi tenzia na asiba asima ile ona wa kilasi na ciana ila sio kwa kapiteli ile tumawazilika ba angile 27 twenda manendie ba eba kilasi ikinakirwe Asia yani mavetanga ciana cio skulu ni uyu kuma yenda wele sio waniki skulu tena kilasi ya JSS wanaitina wa kwitha unaimwandikithie na makanengwa kituo indi amanyiwa mambe ya kuthamiwa kungi na tunanengerwe kilasi ya GSS tuina center na from there tuina GSS kila tukwenda twenda GSS skulu yitu wende withiwe vo twikile twete kilasi tuyo twenda ciana 45 na ciana situ tunanengerwe center cieke mutiani ba Kipsia yikiwe ba na from there tu ciana 45 na ciana situ cionthe ciba serikali na tunengere center ciana situ cionthe ila CMC sicioke ba skulu nikenda skulu yitu wa PP1 kwitho na ciana ni kwitha pena thina ciana isu cithi kilomita monza kuma ba skulu ala mekwenda kunjoini skulu ingi ciba kube na baito na kaithe twina thina ta sei twitona kuiva kutwika tena skulu ingi skulu yitu ibanda tani kwa twenda ku demand class cha JSS na ciana situ ila cie within ila ni ciale kwitha cie cia PP1 ciuka ba nundu skulu ina thina niciogea nundu ciana lingine ne ciona ni ciumetu ba skulu na tuyethukiwa ta asia hii na ciana zitu ine wa ta ciana ile ingi cia Kenya ciana cia Kenya cionthe tune wa kisu na nitoka ciana zini mauma peranga ciana ba na to asia ila jiwe ni twitunga ciana ba aya ni menda serikali kwisila muvea wa kisomo kulikilila undu uyu na kwikithia skulu uyu ni wetha na kilasi ki cha JSS mubisi ni wa kisomo kithioko na administration andu azuo ndege kani matone kana magekanesa ciana zitu isioka ba ikasome aba kwa munene akisomo kithioko na munene wa masomo masinga report ino ni twikuya na ni twikule serikali itwikenesa kila chailite ota ciana ile ingi ta ndo ile ingi ciakena nikenda twithe twibala bai Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kuma va kauntini ya Masako nye nita wa Ben Mosao.